Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palugpisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lang upisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon talad ng ashers para duangan din kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyat-chat la din adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding hanggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Akwana kamaning sabla eka lungkot akong bara ako'y kinumo at yung siping mo eka tatakot eka kakalog at yung siping mo sigla mo. Talakad tamo po para king orasyon. Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, inggan ng Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting king kasmong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, inggan ng Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, inggan ng Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tayo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwami. Arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana yung ligaya ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Before we begin our Eucharistic celebration, may we remind all our Mass-goers to please make sure to fill out the given contact tracing forms. Write your complete and updated details on the form. The seat numbers are found printed on the floor on the row assigned to you. Thank you. Mayapayabak po kaya kayungan. Miti punta mo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki.
Para King Pamipasalamat Daringaldok ka Fiesta ng San Roque, Barangay Pastoral Council of San Roque Chapel, Mr. and Mrs. Robin and Captain Cecilia Nepomuceno and family. Para King Kapasalamatan Daddy William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Froilan and Cheryl Manuel, Edwin D. Tulio and family, Mr. and Mrs. Rodolfo Tan and family, Partible family, Peter Magigad, Melody Rodriguez, Patricia Santa Maria, Rolando Nulod and family, Molato family, Emilia Elicante, Flor Lacson, Olivia Balatbat and family, Yolanda Cruz Ines, para King anibersaryo ning pamiyaptasan da puso di August and Mel Lacson, for the thanksgiving and well-being of our parish donors and benefactors, Mila Salunga, Apong Pioy ni Mang Auring Between and family, Homer and Cora David, Mrs. Lete Biag, Noel Nino and Maria Victoria So Utanes, para King Aldo anibersaryo ning karelang kebaitan dari Sherwin De Leon, Fred Villanueva, Sonia Villanueva, Mark Villanueva. Para King Physical, ang pong spiritual, pamisalamat ng Uncle Pete na Pomoseno. Para King Kapaldanan, pamikatawan, ang pong spiritual ng Carlos Galvan. Para King Kayadwan Nanda at pamantabi ng Banal Espiritu dari pamilya at kakalugura ng Father Noli, Father Meg, Father Mark and Father Marvin, Miss Maria Teresa A. Laos and family, Vicky Manalili, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Dr. Gemalyn Gueco, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis Anyuli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Adoracion Punzalan, Anay sa Marie Ocampo, Cristina Ocampo, Richardine Ocampo, Manalo family, Marlon and Josie Deirit and family, Relly and Weng Canlas and family, Dory Lau and family, Beth Kahanding and family, Alvin and Tess Arceo and family, Christian John Lenor and family, para King Malalagwang Kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Monsignor Rustico Cuevas, Sister Agnes Goyena OCD, Father Homer Policarpio, Celtimbol, Herminia Reyes, Juanita Malyari, Josefina Deirit, Juanita Malyari, Hermes Gomez, Benny Rosal Waldorf, ganakantala naman ding kaluguran tamong Miyango Nabe, lalong-lalo na rin Monsignor Francisco Lansang, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Francisco Di Choco, Natividad Di Choco, Josefina Tolentino, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Levi Laos, Engineer Jun Tiatco, Alfredo Chow, Chu Watang Eng, Yao Bungkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chow, Simeona, Cecilia, Lolita, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Agustina Quiazon, Sofia Suarez, Jose Sensing Suarez, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Rodrigo Davalio Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Teresita Wilkerson, Dr. Ruben Guzman Henson, Eloy Antonio, Benaventura Cruz, Misael Presas, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Jose Camilo J. del Rosario,
Atty. Ricardo Bermudo, Amando Nicdao, Estrella Nicdao, Rosa Antonio, Francisco, Efren, Aurea Baltazar, Nulud, Nicetas Nulud, Marina Nulud, Tatang Kitong, Tatang Juan, Mang Avelina, Mang Saning, Wilfredo Cuyugan, John Ian Cuyugan, Anicetas Pasyon, Arnold Joseph, Conching Pasyon, Ezekiel Pasyon, Nieves Pasyon, Mederico Pasyon, Jesus Pasyon, Renan Calma, Conrado Calma, Loisa Calma, Fidela Calma, Rafael Calma, Anicetas Pasyon, Arnold Joseph Pasyon, Coaching Pasyon, Remedios Nulud, Nicetak, Marina, Miguel, Marcela, Gregorio Alicante, Rodrigo Alicante, Archie Benz Alicante, Fidela Alicante, Brigida Alicante, Abelin Alicante, Andres Manyalak, Dina Manyalak, Manong Manyalak, Juanita Sigua, Augusto Sigua, Rafina Enriquez, Reynaldo Samson, Cayetano Manusig, Hector Tayag, Remedios Ocampo, Jose Lansangan, Generosa Lansangan, Carmelo and Leonor Narciso, Benjamin Peco, Erica Lopez, Rosario Rosal, Aureliano Rosal, Julian Pangilinan, Dolores Pangilinan, Dominga Pangilinan, Winnie Mangalindan, Carmelita Sapno, Pelita Tongyo, Carmelo Tarzan Lazatin, Rafael Lazatin, Loreto Lazatin, Thelma Lugtu, Manuel Lugtu, Jeff De La Fuente, Purita Lijet, Kenneth Riljet, Osimi Osige, Rodrigo Lijet, Rique Lijet, Nino Sarmiento, Gloria Samonte, Ricardo Soto, Arman Pamandanan, Felix Chan, Nathaniel Chan, Maria Belenco, Merlita Sanchez, Lily Sanchez, Juanito Sanchez, Juanita Yabot, Mona Sibal, Sabas Cunanan, Rodolfo Rosal, Rosario Rosal, Fausta Solano, Arturo Tanudra, Felisa Tanudra, Lourdes Tanudra, Josephine Acosta, Aurora Siron, Teoradio Siron, Arel Janson Tan, Leonardo Tan, Roberto Manyalong, Nicasio Manyalong, Virginia Manyalong, Bartola Manyalong, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Jonathan Paul Zita, Anita and Gonzalo Celso, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernando Camaya, Pangaditala din sa Sablang Kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan King Pakalulu ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, Yapin I. Reverendo Nolasco L. Fernandez. Ayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwan,
Kilagyo ni Pam, poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayman. At kaya ante mo rin. Pakamalong kong kapatid, ngining naldoy ti pagmasusyan tamo muna naman po, ing kapiesta ng San Roque, ing pintakasi laban king peste. Inyang kapanahunana, bila ko po ing peste, king pamamilatana, king pamangadina, king mayupayang Diyos. Yang po at tamo kayo, pasahog tamo kayo, king ipangadina katamo, adan timurin ilakonan ning Diyos ing pandemya, COVID-19. At king pamangatita mo po, maging mapibabata mo. Kalambatanan mga dengay siguro ba't emilalako. Ipo, kalupa na po king ebanghelyong mabasa ngeni. Ing kananeya, ining babaeng, ating anak masakit, making matsagaya, making mapibabataya, king kayang panalangin. Uling nung agad nang ipiyani nga pong Ginoo, kasdan mapuweta na may nga di. Nyangeni lalo tapasan ng manalangin, maging mapibabata king pamangadi, matyaga, at potang mga ditamo, aliwa mo po yung milalako, ing sakit, ing pandemya, noon milalako, ing kakatamong kainan, ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong matsurang ugali, aliwa mo po yung pandemya yung lalakona, ning panalangin, noon ing matsurang ugali ning tao, baging malapit tamo kay Diyos. Niya isundo tamo po yung kakatamong pamakiramdam, karingamano ning Ginoo, at pangkanita po lalo tapang maging karapat-dapat makirandam at manalangin si siyan tapa mo po yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran kay Diyos. Ginoong Jesus, anak ng David, pepahayag me kaya kami ingig pamo, anting Diyos ting sablang tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, tinatangkaban iligtas ding sablang tao, at mateka at sinupling mebye para karing sabla, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, dimdam mo ing panalangin ning pagting pagano, at ipakilala mo ing kekang sarili, karing sablang magdulak keka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos ang mayupaying kuto pakaluluwa na katamo, at king pampatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa, king pie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ding sabla, king malambat ng panahon, pinilime ing balayan Israel, ban ipakilala ni ing lagyo mo karing sablang bansa. Ing anak mong Yesu Kristo, pepalino na king ing kapatawaran at diye, ilaring kayablasan ding sablang sasalpantaya kayo. Gawan meng metong alugal ning tune pamitab mo ing kekang iglesia para karing sablang magtulap keka ban ing anggang sa gabal at sabat milakola at ing pibandyanda ring sablang bansa at kultura ibulalagdala ring libong lupa ning lugod apapakit mo kaya kami. Itingan puwadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibi at mapari kambemo at ning banal Espiritu, metong muking panga Diyos, manggamat king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Ngana ning Ginu karing taong pinili na, nalumwat iligtas da kayo, inyadaptan yu itang mayap at matulit. At sa sabyanan ning Ginu, karetang taong dayuan, ameging dake ning balen, apinili na ang malugod at susuyo kaya ampon mangiling kingaldo ning sabat. Idalara kayo king Siyon, king kabanalan kong bundok. Dinanda kayong tula king kanakong bale, pi panalanginan, at tanggapan kula ring ayn sakripisyong darawon yu king kanakong altar. Mayaos yang bale pi panalanginan, ing templo ko, para karing sablang tao. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. O Diyos, bustan mong kuryenda ka, ring sablang bansa. O Diyos, bustan mong kuryenda ka, ring sablang bansa. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo ke sana king lupa mong malam. Baning meto siklupan, abalo na ing kekang kaburian, at ing pigkalub ng kaligtasan. O Diyos, bustan mong kuryenda ka, ring sablang bansa. Bustan mo lang bansa, tumula at dalit masaya. Uling alang pamangabiran, ing kekang kayatulan. Karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. O Diyos, bustan mong kuryenda ka, ring sablang bansa. Manano na sanang ding tao, o Diyos, ika ing karelang puryan. Ika sana ing puryan ning meto sikluban. Panuana na katamungan ning Diyos, sana igalang det pitakutan, nuka rin man. O Diyos, bustan mong kuryenda ka, ring sablang bansa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Ikayong pagano, o iniinga sabi ko kaya kayo, mi padala ko karing pagano, anting karelang pastun, at ipagmaragol ko ing kasayuan ko kaya kayo. Mekad king kapamilatanan iti, ding kanakong sariling kalay, apangalalwanda kayo, tungkol king lingap ko kaya kayo, at king paralan, yamalyar, kulang iligtas ding aliwa, karela.
Nung kanitang ding kalay ko, misakwil ingyato naman, milapit siya kin Diyos. O takayang matanggap lang pasibayo kaya, nano ing magimbonga naniti. Alangaliwa, nune ing pangasublirang biye, ring taong metena. Uling biyasang manaliwa isipin Diyos, tungkol karingkeyang pipilinan at panuanan. Tungkol naman kaya kayong pagano, kanitang minuna, kayo maminto kin Diyos. Dapat ngeni, tinggap yu ing lunos na ring Diyos, uli ning era pamintuan ring udyo. Makanyan mo naman, uli na ning lunos, kaya kayong tinggap, ding udyo, ela maminto king Diyos, ban ila naman, malyar lang kamtan, ing lunos na. Uling pepaborea na lang, may nga binyag ning Diyos, ding sablang tao, king karelang, kapanya lang sangan, ban malyari lang ipakit karela, ing keyang lunos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. I Jesus, penaral ni ing maya pabalita, tungkol king kayaryaning banwa, at pepakayap na naman ding tao, king miyaya liwarang sakit at kapanamdaman. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimo rin. Pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Mateo. Ligay kaya ka o Ginoo. Likwan ng Jesus ing Genesaret at mintaya king sasakupan daring syudad ning Tiro at Sidon. Ing metong akananiyang manoknangan king lugalayta, linapit siya kayo at nga nang tinalong, makamal a Ginoo, anak ng David, malunos ka po kanako. Alipanan ning demonyo ing anak kong babae, masakit siyang tutu daralanan. Tapot ene pitasang pekibatan Jesus, linapit laring kayang alagad at pekisabira kayo, palakwan nyo ni, nakatamo patugutan tutukyan at tutuyang masigla. Kanita nga ng mekibat Jesus, mituburan ko bukod mo karing tupa ng melili ning Israel. Panandam na kanita ning Kananeya, linapit siya chiniklawod king arapan ng Jesus. So upan yun ako sapo, Ginoo, nga nang may kisabing mayap, dapat may kibat si Jesus. Mayap ing kwanan ing pamangan ding anak at yukse karing aso. Tutupoy ita, Ginoo, nga nang may kibat ning babae, dapat agyang ding aso, makapangano man king mugmug ang mga wukse, king lamesa daring kanilang amo. Kanita nga nang may kibat Jesus, babae, katibe mo, kasalpantayanan.
matupad ingke kang atwan, kanita murin, kinayapya, ing anak ning Kananeya. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayungan. Maya payabak po kaya kayungan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganon din sa mga nagsisimba, nagpa-participate po sa misang ito through live streaming. Good morning po kaya kayungan. Bayo tayo po pigunaman ing ebanghelyo o parening adwang pamamasa, pasibayo makuyad po, mag-review tam. Nanoy po itang ebanghelyo niyang milabas sa Domingo, at tatandanan niya pa po San Pedro, inyang ikit ning ginutamo, pepakilalaing ginutamo, ako, kayo tatakot, ako Jesus, kayo mitatakutan. Ginonong kayo pinyan, pabrenyong lumapit ko king kapamilatanan ning danum. Tinipaya po king bangka, kay batlina kadyababo na ning danum. O ning kabang lalapit sa kang Jesus, dimdam ning masikan na angin, melikit siya, at ikit ning mga ragulalun, inyang mila koya focus kang Jesus, may gumpisayang limbong. Nano po yung ikit tamang meto nga aral, kabang lalapit ka kang Jesus, expect the unexpected. Takal pong masikan aangin at mga ragul alun, ing akit tam, kabapong lalapit tamo kang Jesus. Dapat inyang lalbog ni pasibayong linaway kang Jesus. Gino, sagipan mo ko, sopan mo ko, at Jesus diwang ning gamat na. At San Pedro, tinalan niya, king gamat na, Jesus. Kay ba't mintala sinakelang king bangka. O yan po yung piyeta mo. At sinabi na kang San Pedro, abe, kay namo kasalpantayanan, bakit magduda ka? San Pedro, kay namo kasalpantayanan, ngeni po king ebanghelyo, metong nga babae, meging matyagaya, meging mapibabataya king kayang pamangadi. Na nung sinabi na king babae, Kananeya, babae, katibe mo kasalpantayanan, kang San Pedro, kay na mo kasalpantayanan, kining babae ngeni, sinabi ng Jesus, katibe mo kasalpantayanan, baluyo po, akit me keni, ang ganang ngeni, neng misan po tang lawan ming lalaki, ampoing babae, by nature, ing babae, very religious siya. By nature, ing babae, very prayerful siya. Kayo pong babae, mas mapangadi kayo kesa aking karing lalaki, in general. At naman pong lalaking mapangadi niya. Pero ako, in general po, mas mapangadi kayo, ikayong babae. At matyaga, mapibabata. Kesa ka rin lalaki. Lawen niyo po ngayon, ni rin sisimba. Pilan lalaki? 166 kayo. Deng lalaki, 34 lang. Amen. By nature, ikayong babae, mapangadi kayo. Pero, atin niyang pero,
Lawen niya po in ordo naning Santa Iglesia, potang lawan mo ring santong pong santa, mas dakalang lalaki. Bakit po? Ulingi kayong babae, pangadiula ting lalaki. Amen. Mapangadi kayo po, siguro yung binyan ng papel ng Diyos kaya kayo. Nya pangadiyo kami. Nya takalang maging banal karing lalaki. Uling pangadiyo kami. Introduction niya pa mo po itanim niya. May bata kayong makirandam. So bakit sinabi ng Jesus, babae, katibe mo kasalpantayanan? Jesus, first time na po may katadwaya mo linog ka rin pagan territories, pagan cities, inipuing kadwa. Medyo iwasan na pa mo yung pamibatparan, iwasan no, dening pariseong pang-eskriba, Mintaya, Migbandaya king Tiro at Sidon. Nanula po rin Ciudad Lareni, southern part ng naning Lebanon. Nung no ka rin po itang Mikablas, Pagano Lareni. Oning mag-prepare no po, mag-prepare ng ginutang Yesu Kristo at sasadyano rin ng alagad na. Oning kabang at sula ka rin. Linapit siya ining babae, Kananea, pagano ya po, hentil, pagan, buri ng sabihan, eya Hudyo. Pero many batan lang po rin, kareng Hudyo, biyake po yung background, kalaban do po rin, Jesus, Hudyo ya, dening Cananeans, kalaban do rin Hudyo, atin ancestral pamilaban, ancestral enemies. Dati la pong Hudyoreni oneng kinawa nila, mika intermarriage la po, mekyasawa lang pagano, at uling mekyasawa lang pagano, meging marinagla, dening Cananeans. Nyapin kalaban dala. Kukonsider dalang pagans, Gentiles, kukonsider dalang unclean, marinat. King publiko po, ing meto nga Hudyong lalaki, mayaring makipagsalita king babae. O inipuing batas. Nyapin, inyang Jesus, atilo ka rin ketang paganong lugal na ito, lumapit siyang babae. Ining Kananea, bawal po yung makipagsalita king publiko kareng Hudyo, ing lalaking Hudyo, malyaring makipagsalita king meto nga babae. At kadwa po, kalaban de pa, na nung gawa ng Jesus. Anyang lumapit siya po ining babae, o hindi po yung sinabi na, di nalungya ining Kananea, makamal agino, anak ng David, malunos ka po kanako, alipananin ng demonyo ing anak kong babae, masakit siyang tutu daralanan. Pagmasdan niya po, ining sasabyanan ng babae, makamal agino, anak ng David, malunos ka po kanako. Pero yung anak na, yung masakit. O na po sinabi ng babae, malunos ko king anako. Yung anak na po yung masakit O bating sinabi na ng babae, malunos ko po kanako, kabang yung anak na yung masakit. Bakit po? Kasi po'y kayong ima, nung nanong sakit na ning anak, sakit yun muna naman. Kayong ima, nung nanong panandaman daring anak yun, panandaman nyo muna naman.
inyapin sinabi na ning babae keni, malunos kayo kanako. Kabang inganak na yung masakit. Nga po, malugod kayong anak. Yan na po rin sabihan ding lalaki la po malugod. Pero oning may paintago nining babae ang linapit, nukad niya itatang. Keraklan po istong masikat siyang anak, ingimayang makagising ali po. Ing tatangkas na matutut siya. Niya sana ding anak ding penganak balo ding ni. Nung makanan ulang magkasakit, ting ima, potang masakit la, ting karelang anak. Niya yung pangadinay nga, ining sinabi na ning babae, malunos ko po kanako. Uling sakit na ning anak, sakit na ning ima, ing panandama na ning anak, panandama na ning ima, uling ing anak, may dibatan niya, kinima. Inyang dimdam na pong Yesus ito, baloy po, sabi king mapibabata, matyaga. Inyang linapit siyang babae kang Yesus, eya man bubula di Yesus, eya migsalita Yesus, nga na po kene, dapat ene pitasang pekibatan Yesus. Bala mo po ning mga dita mo, kalwat na ng mga de, Orasyo Imperato, Gino o batang dangeni, mama ko yung COVID. Kalwat mi na pong mga de, bala mo ko bubulat. Pero mesira lubing babae. Kadwa po, babya ko rin yung sangkan, po, otang lalapit ka kong Jesus, takal po yung kapag subukan. So linapit sining babae, ining Jesus, pumekibat, migsalita hanggang metong muman amano. Kaibat kadwa po. So tatandaan niyo po, Jesus, man mekibat. Kadwa, linapit la po rin ang alagad ng Jesus, palakwan yun ngar. Nung ikay babae kapamako, palakwan yun sumbagal ya yung babae ngayon. Istorbuhan na katamong mo, kuli-kuli sakya. Palakwan yun At tatandaan niyo po niyang parakalanong Yesus ding tinabi, anyang Yesus, sinabi na, pakanan nyo lang. Palakwan nyo na lang, ngararening alagad, bala mo po yan na naman. Palakwan nyo ring tao, papuntalan nyo karing baryo, balang ila mismo, sali lang pamangan. Jesus na nung sinabi na, ali, ikayong pakan. Kini po ngararening alagad, palakwan nyo nakatamo pa, tugutan, tutukyan at tutuyang masigla. Kanina nga nang may kibat Jesus, katlo po katlo. Nga nang Jesus king babae, mituburan ko bukod mong karing tupa ng may lilining Israel. Mituburan ko mo nga nang Jesus karing tupa ng may lilining Israel. Maging exclusive yung Jesus, keni ko mo magmisyon. Tiburan ako ng Diyosig pa, kareni mo, kareng tupa ng may lilining Israel, para karing pagano, para keko, tatangine, kaibat ing babae po, aba, nanong gawa na ning babae, mesira lalo yung migpursigi, siniklawudya king arapan ng Yesus, at nga na saupan yun na kusapo, Ginoo. Tandanan tayo po yung gawa na ning babae, siniklawudya king arapan ng Yesus. Siniklawudya. Baloy po, karing ega ng ganang Kristiyano,
itamo mong katoliko nga ting sikloran, sisiklawod tamo, karing aliwang Kristiyano, alalang sikloran, ela sisiklawod, ining babay siniklawod ya, itamo sisiklawod tamo. Kasanting na po metong yang tanda, muning respeto nun pamanyamba, siniklawod ya, ining babay, kingarapan ng Yesus, sa upan nyo na usapo Ginoo, nga nang may kisabing mayo, kapat po yung sabihan ng Yesus, ing malyari kini, kapat, ene pamurin, pekibatan masali si Jesus ining babay, nano po yung kapat, adamdaman tamo, nga ng Yesus, mayap ing kuwanan, ing pamangan, ding anak at iyong sekaring aso, inawas na pong aso, uling kinawa nila pagano, Gentile, pagan, balamu aso yang makakawani. Puwari na yung aso kakawani lang, makakulong lang. O nengeni, kaya bedanong matutod. Dengalawang aso. May inawas na yung aso. Yung aso marinatya. It is a contemptuous insult. Maging harsh yay Jesus, maging uncharitable ya. Alipu, aliya. Susubukan ng talaga ining babae. Buri ng Jesus uling pagano ya. Buri ng akit, ingkayang kasalpantayanan. O neng ining babae matsagaya, mapibabataya ingkayang pangadi at panalangin. Inyang damdamanan ng babae ito, laluya pong mikpursigi at ngana, tutupoy ta Ginoo, dapat agyang ding aso, makapanganoman king mugmug ang mga yugse, king lamesa daring karelang amo. Opo, ing panayang kumoy itang mugmug, itang mga yugse, o itang sapwan ko, o itapuing pamangan na rin aso, o itay kanakong kailangan nagyang pamangan damo ring aso, tanggapan ko. Pume si Ralup. Nanong sinabi ng Jesus, babae, katibe mo kasalpantayanan, mas matibe ka kasalpantayanan karening Hudyo, at pahuli na nito, hinayap ya ing anak mo. Kasanting na po yaman dapat pakiramdaman ining pagano, ining Kananea, uling pagano yung marinatya, Hudyo, dapat Jesus, uli na ning ikit ng matibe ang kasalpantayanan, kesa ka rin Hudyo, may kirandam niya at binyena itang kailangan. Hinayap niya ining anak ng alip na ning demon. Nano pong aral ay akwatam, dakalta na po aral ay kwang. To summarize, o ba't pekirandaman ng Jesus ining babae at binyen na po'ing adwana? It is because of the mother's love for her daughter. Ing lugod na ning babae, ima, kinganak na. In her heart, there was that love which is always a reflection of God's love for His children. Itang lugod na ning ima, sa salamina, ing lugod na ning Diyos, kaya katam, inyapin, binyena, Jesus, king babae. It was love which made
her approach Jesus. It was love which made her accept the silence of Jesus. Yet, she did not stop appealing to Jesus. It was love which made her accept the rejection of the disciples of Jesus. It was love which made her able to see the compassion beyond and behind the silence and the words of Jesus. Sumagid na ning milyari, ikit na pamuri ning babae, ing lugod, at pakamal na ning Ginoo. Agyan pa pong bala mo penya biyanani, ikit na pamurin ning babae, ing lugod at masabal ng Jesus. Makanyan lasan na ring anak, ting anak yu, pota pong sasabyanan yu la, ning misan mimimwala, sumangin na ning kayo, sasabyanan yu la, uling kaluguran yu la, makanyan muna naman sana yung akit na ring anak yu, potang sasabyanan yu la, akit na sana, ing lugut yu, karela. Uling ining babae, agyampang nanong penyabi ng Jesus, ikit na pamurin, ing lugod ng Jesus. Kaya, it was the woman's persevering faith and humility. Her petition ended in a prayer with bended knees. Si Claudia, harapan ng Jesus. Nano pa po yung aral akwata mo? Agpangking ebanghelyong binasa ko, a mother's love and faith can heal a daughter's sickness. Ikayo pong pengari, uli na ning panalangin nyo, kakayat lang ding anak yu. Magbayo lang. Inya pineko sasawang mga di, ikayo pong pengari. Nung ating kong problema ka rin anak yu, eko sasawang mga di para karela. It is a prayer of intercession. Ining ima, pengadining anak na, malawot siya. It is a prayer of intercession, malyaring mamilatan, para karing aliwang tao. Nyapin po pa nga dita laking misa, tingke katamong kaluguran, akapatad. Mekad, atilo aluwang lugal, aluwang bansa, deng aliwa masakit lo, deng aliwa mete na lang. At yuta mo keti, with faith and love, we pray and intercede for other people. Inyapin po, burinang sabihan ngeni, uling Jesus, Hudyuya, ing pepakayapan at pekirandamana, e Yahudyo, paganuya, Jesus, lesakaning pader, pilatan na rin Hudyo, ampopa ring pagano. That salvation is not only for the Jews, because they are considered the chosen people of God. Ila puring pinili ng balayan ng Diyos. Balada rin Hudyo, karela mo yung kaligtasan. Inyang Jesus, pepakayapanin ng pagano, buri ng sabyan, in kaligtasan, iya mo ka rin Hudyo, none para ka rin ganaganang tao, ulinin Diyos kaluguran na katamungan, uling Jesus, meteo, para kaya katamungan. Nya istong sasabihan na ning meto nga relihiyon, iglesia, kami mong miligtas ngara, nung tayo makyabe kaya kami, ko miligtas, ko pumaniwala, tutoy ita, maliya ita, usto in karelam tuturo. Salvation
is for everybody because God loves us all. Jesus died for us all. 1 Timothy chapter 2 verse 4, Buri na ning Diyos, miligtas tamungan. O yan po, kaluguran na katamungan ning Apong Ginoo. Ken tutuking Domingo, balikan tayo po San Pedro. Nung kanit na niyang ilabas at Domingo, sinabi ng Jesus, Abe, kay na mo kasalpantayanan, bakit magduda ka? Ken tutuking Domingo, pasibayo po, isabihan tayo, San Pedro. Naning sabihan ng Jesus, kang San Pedro. Sana po, magbali kayong pasibayo, isundo tam, ingkakatam, pamagaran. Amen. Ipasyak tayo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ipang mayapayang tuto, linalang king bato tiyato, at kang Heso Kristong anak na bugtong ginuta mo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinobliyang mebye, pepayta siya banwa makaluklukwa na ng Diyos, sigpang mayupayang tutu, iba't ka ring magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye, ang pomenga mate, sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasulirang ring mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamo, King Diyos, akikatangik pa, amibuklat king kayang puso at pibale-bale karing sablang magtulap kaya, nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban ing Santa Iglesia, maging malingap ya king bie at pamangailangan ning yatu, ngening kasalukuyan at atuklasanala king kayang inspirasyon ding dalan pahinturo king kapanaligan Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban, may kalugal king makalaganap ay iglesia para king kultural ng pibandyan ning balang bansa at para king pamapasyag king metong mut parehong kasalpantayanan king miayluwang lengwaye at forma ning pamipahayag, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Banding udyo, ing minunang balayan ay hinaus ning Diyos, akit dang matupad ing karelang kapanayan at minsan ayaldo, atuklasan di Kristo anting karelang talapagligtas, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban abuklat tala, ringke katamong pusot pibale-bale, karing masakit, tanggapanda din dayuan, takas, ding alang kapanintunan at kalulu, biktimaning kalibakan at pamipasakit, banggawa tamo ingke katang agyu, ban iyabe tala, king makatao at makakristyanong kapaminsanan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban itangan at tsuketi, mika masabalta mo naman karing alaketi, uling miwalela king Santa Iglesia, banding kaya katang bie, ipahayag de i Kristo karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ngeni po adwantamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos, say, kami, getting here of ecumenism and interreligious dialogue, akwami sanang
misasan metong at mikakalugod, ding miyayaliwang kapaniwalan ketiking yatu. Nung makananoming lesak ing pader, pila tandaring Hudyo at Pagano, makanyan sanang malasak ing pader, pila tanmi, ring miyaliwang relihiyon, mikakalugod, misasan metong. Itingan puwadwan mi, king kapamilatana mo rin Kristo Ginumi. Amen. Manalangin kamu kapatid, paniting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap man, king harapaning Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tanggapanesan ng ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuret kaligay ni king lagyu, king kakatam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay pami, tanggapan mo iting kekeng sakripisyo, anting metong banal a pamilibayan regalo, kapamilataning pamidaon miking pigkalog mo kaya kami, tanggapan mineman sana ing regalo ning kekang sarili, itiadwan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimo rin, iyat nayo ring pusoyo. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos, Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O ikpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Inyang mi kasalalaring kaya kang anak, at mi parayo king siping mo, pinalik mong pasibayo kaya ka, kapamilataning dayaning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kaya kang anak,
king kekang Santa Iglesia, ban maging metong la ikpa, antimonong makanano kayong metong, ika, ing buktum mong anak, ating banal ay Espiritu. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe kingalantok ng dang pamamye kapurian keka, at ngaming magkanta. Tunay kapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginuming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalising kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran daring kasalanan, dapta niya iti bilang kapigkaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing kaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pangasubli ng bebye ning anak mo, daraon mi kaya kay ting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka,
mapakumbabaming pagamuamu. Kingi kami ngan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ka king lugod, kambenaning ka kaming Papa i Francisco, ating ka kaming Obispo'y Florentino, ing ka kaming Obispo'y Merito'y Pasiano, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, Magpari at Magmadre, religyoso at religyosa, ating mabilog kabalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawanat, maninayang subling miye, at ding sablang mayang unabiye, lalong-lalo na kay Monsignor Francisco Pax Lansang. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, antimurin ding apostol at ding sablang santo, isan Roque, at tinupat kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristo kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ikpang mayupaing tuto, kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan kingig pa, karingamanong tiro na kya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kakang pakalulu, para ti kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos.
O ginaming Yeso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sapo babalikdan din kaya kaming kasalanan, ganilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemoren. Pakita mo po ngayon may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo nga kapayapan. Oning Ginotang Yeso Kristo, ing makaibi tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling wanlading mayaw kingapunaning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, isadsad na katasa king biye alananga. Amen. A gentle reminder during the communion. For those who are ready to receive the Holy Communion, please remain standing and wait for the priests or Eucharistic ministers to approach you in your places. For those who will not receive the Holy Communion, kindly be seated or kneel in prayer. Thank you.
Gandang sinaw na at sariwa, ako'y nagpag-iwan sa likha mong ganap. Di ko akalain panay nilisan, ako'y kailangan binukaw mo ang aking pandinig. Biglang luminaw ang awit ng daigdig. Kay tagal bago kita minahal, gandang sinaw na at sariwa, tapat kang ganahan sa aking kalooban. Ngunit hinahanap kahit saan, ako'y kailangan sa aking kadiliman. Imulat mo aking mga mata. Biglang luminaw ang awit sa tuwina. Kay tagal bago kita minahal, gandang sinaw na at sariwa, akong nilikha mo, uwi rin sa'yo. Ako'y papayapa lamang sa piling mo. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, kapamilatan iting sakramento, pakisan mo kami kang Kristo, kapamilataning laluming pamakiwangis kaya ketiking yato, apakyabutan mi naman sanang makirake king ligaya na karinbanwa, anong nuya mabibiyat mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Orasyo Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at beka matena karingda kalataw. Ipanalangin mi antabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasuyo ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mo laretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan detang miyang nabiye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kaniting masakit at panahon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla. At bang makasaob kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipanigapumi keka,
ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, ating pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisawili ingaglis mi keka, king kagulwan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Luklo kayo po sa kuli. Ting announcement, pamuna pong dili, publication of diaconal ordination bands this coming September 23, 2020, 9 a.m. Wednesday, Seminarian Jefferson Gambito Bacani, Seminarian J. Carl Suniga, Seminarian John Zenon Dizon Tulio will be ordained deacon at the Archbishop's Chapel, Arzobispado de San Fernando, San Jose, City of San Fernando. Let us pray for brothers Jefferson, J. Carl, and John Zenon, that through the help of the Holy Spirit, they may fully prepare themselves for their upcoming ordination. Anyone who has reason to object to their ordination may communicate to the parish priest or to the Archbishop. Salamat po. Kadwa po, Monsignor Pax, Funeral Mass, bukas po ing misa ng Apo Pax Kenny, kayong bisang bantamo, nung atatandaan niya pa po yung Monsignor Pax, metene po na po, ikot-kot siya po bukas. Ing misa na alas 9 ning Abak Kenny po Bisamban Maragol, kay Barto Kine po ing pamangutkot kaya. Health protocols remain. Dumalala pa po keng front door at yung tamong limited parking space for priest only, and funeral mass will be on online live streaming. Katlo po, fundraising sale at the patio. We have a little fundraising sale at the patio. Please check merchandise for sale and help raise funds for our parish. Dakal po salamat, karetang sinaw na at kareta pa pong sumaw. Karetang may kibat para sumaw king kaya katamo pong parokya. Kaya kayo man, dakala salamat. I-remind ako pong pasibayo, may kumpisan niya po napon, king kaya katamong city ordinance na kailangan mag-face mask ang papapong face shield tamo o atang pupunta tamo king publikong lugar. Karen pong mass gatherings. Nya po ta pure nga luwake kayo akalingwanda, nya po ta marakap kayo atin pong penalty. So rin pong alwala lang face shield. Salin ako po nung kabang mura la po. Alam na makamenos na mo, kayong rin pong ladies, babae, ngayon maka face shield na mo, face shield na pong face mask, agyangin ako mag-makeup. Totally, dan ako lalawan Agyangin ako manyupilyo, malyari muna naman. Dakal tamo ang menus, alipo. So, mimingat po para kaya katamo muna naman yan.
for our own protection and for the protection of others. Kailangan po, malpoy may hospital. Malipol may hospital ngayon, miraragdagano na naman. 2 days ago, may ilang 6,000 cases. Yapon niya darakala pa po, mingat tamo, masakit yung sasakit ngayon po. So kakaingan po, dakala salamat. Talakad tamo para kin final blessing. Ingino manatili kaya kayo. At kaya ka antimo rin. At bendisyonan na kayo ning malugod at Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingit pa, inganak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ne umeta na king kapayapan. Salamat, King Dios. To maintain physical distancing, may we kindly request everyone to stay on your seats and wait for our ushers. They will be guiding you on your way to our exit doors or gates. May we also remind you to drop your contact tracing forms at the drop boxes located near our exit doors. Thank you. Sigumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sigumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinipon ng Diyos. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragot. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong multa pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling nguran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kuwanan, inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ng ushers para duangan din kaya katamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la din adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, putal nanding anggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Ikatatakot, ikakakalog, at yung sipin mo, signan mo. Ikatatakot, ikakakalog, at yung sipin mo, signan mo. Yarap na kamating ko, asmo mo emiti ko, kung sera magpatibong, ekanumanot masiro, ako'y kinumo, at yung sipin mo. Ikatatakot, ikakakalog, at yung sipin mo, signan mo. Ikatatakot, ikakakalog, at yung sipin mo, signan mo. Sikaman intuning aking eka manabuking bangin mangaragul maning alun eka lumug malumog ako'y kinumo.
Amen.